Mandala Rayo koro ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga gi jalupne kaachiel gi jotelo moko bende koro ne ogo tache kaunti ma Kwale odiochieng' ma kawuono ka gilose campaigns mekgi wacho kanyo ka giseyo William Ruto ma ben jalup ker ahinya kuom siko mana ka koro yanyo jotelo opogore ka giloso giwacho kanyo ni gikwedo mokalo kaka Ruto yande noyanyo jatend migawo mar lwenyo Gino Male seche mane otimo campaigns mare e kaunti ma Trans Nzoia. Jotelo koro nyiso jopiny mondo koro kik yier Ruto kata kik miyo ombulu kata matin nikech en jatelo man gi chwang' bende nyalo tero Kenya kamarach ahinya kapo notelo ne piny mar Kenya. Jotelo koro bende Azimio koro nyiso jopiny kadho Nam Chumbi moko kuom singo ma bende gidhi timo kata gik ma bende wacho ni gin godo ma kopim gi mag jo Kenya Kwanza to koro gin magiromo bedo tele pacho kae. Ni kweli. Kwa hivyo ni kweli au ni kweli? Hapa ni machache tu ya kusema. Nilikuwa hapa nikajionea, nimekuwa hapa leo nimejionea. Kusema nyinyi watu wa Samburu munasema tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote za Samburu na Kwale, kwa sababu nilitembea sana, sitapewa Raila Amolo. Ate kura zote ni za nani? Raila Amolo. Ebu onyesha mkono. Niko mmeona? Si wako mmeona? Nataka niwaulize wana Kinango, hichi chama cha ODM, chama cha OD kimejengwa na nani hichi chama? Si ni sisi? Si mimi na wewe? Tumesimama na hichi chama kwa miaka yote, sivyo? Sisi kwa kujitolea kwetu ndio Raila Odinga kaisabika kitaifa kama Raila Amolo Odinga. Sasa hii ni nyumba tumeijenga wenyewe. Tunajenga vilevile soko ili wananchi wawe wanaweza kupeleka bidhaa zao pale na wanunuzi wanakuja wanachukua. Sawa sawa? Kwa hivyo hiyo barabara ni moja njia ya kuhakikisha kwamba bidhaa imetoka kwa mashamba inafika kwa soko, sio? Kwa hiyo ni haki yenu. Maana nyinyi hapa mnatoa ushuru kama Wakenya wengine. Ushuru mnatoa kila siku bila kujua. Mama akaenda kwa duka pale anunue chumvi, ametoa ushuru. Ukinunua sukari, umetoa ushuru. Ukinunua unga, umetoa ushuru. Ukinunua Coca-Cola, ushuru kubwa sana. Ukivuta sigara,